Zdravo još jednom i dobrodošli nazad. Dolazi vreme praznika. Period kada se na prosječnoj srpskoj trpezi može naći bogata ponuda hrane životinjskog porekla. Na prvi pogled, ovo zapravo i nije toliko drugačije od onog što inače radimo, s tim što u ovo doba godine to radimo sa posebnom pažnjom. Slave su idealan povod da se podsjetimo pravih vrednosti, kao i onih koji su pronašli način da se utkaju u naš kulturološki milje. Za prosječnog domaćina koji slavi, kilogram prasetine ili psećeg mesa... Ne čekaj, ovo nije takav video. Ups, izvinjavam se. Jedna ovakva namirnica predstavlja još jednu stavku koju treba snabdeti pre nego što počne sezona vrtoglavih cena. Nisam ekonomista, napominjem, ali bih ovdje voleo da izdvojim trenutak i posvetim pažnju odnosu ponude i potražnje i na koji način jedan ovakav odnos diktira vrednost određenog proizvoda na tržištu. Ukratko, kada potrošač iskaže potrebu za određenom namirnicom, proizvođač, shodno tom zahtevu, prilagođava svoju proizvodnju. Nedovoljna kupovina tog proizvoda dovodi do njenog ukidanja. Zbog toga, tržište se stalno ispituje i traži se onaj proizvod koji će u najvećoj meri zadovoljiti potrebe potrošača. Sad, verovatno se pitate kako to veze ima sa slavama? Pa, velike. Ako taj apstraktni pojam tržišta svedemo na jedno seosko domaćinstvo koje uzgaja životinje za prodaju, prilično je jasno da se radi o jednoj istoj stvari. Uzgajač namenski čuva životinje kako bi od toga ostvario određeni profit. Kada ne bi bilo onih koji bi otkupili ovaj proizvod od njega, to bi se negativno odrazilo na njegov posao i bio bi primoran da tu delatnost zameni nečim za čime postoji potreba. Eto, nadam se da je sad jasnije. Mnoštvo ljudi u Srbiji, uključujući i one koji slave posnu slavu, gaje određenu odbojnost prema veganstvu, ali nisu tačno sigurni zašto. Ovako nešto je izuzetno zanimljiva pojava u našoj sredini, zbog toga što kada se sa te posne trpeze sklone riba i med, dobijamo jedno uobičajeno vegansko jelo. Stoga, kad malo bolje razmislimo, ljudi iz Srbije bi u poređenju sa drugim zemljama u okolini trebalo da mnogo bolje razumeju koncept veganstva upravo zbog jedne ovakve odlike. U tom smislu, neka vam predstojeći period posluži da barem razmislite o svemu ovome što sam malo čas naveo i da omogućite sebi i vašim najdražima da predstojeće praznike provedete u miru i proslavite život tako što nećete nekome drugome oduzeti njihov. Ovo je zapravo jedna od retkih prilika kada ima smisla reći da mir počinje na tanjiru. Tako da, makar razmislite o svemu ovome. Ukoliko vam se dopada ovaj video, molim vas da ga lajkujete i da podelite sa ljudima koje poznajete, da se pretplatite na moj kanal i ne zaboravite, mir počinje na tanjiru. Srećni praznici!